mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Te Tairāwhiti. When you want to look back at some of the biggest events here in Te Tairāwhiti, you can always look to Kapu Tairawhiti, your record of the recent past, brought to you by Turanga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. Now recently, a panel of experts gathered right here at Te Tairāwhiti Museum to talk about the past 40 years of tāonga Māori. The panel consisted of Ana Sciascia, Dr. Arapata Hakiwai, Vicki-Anne Heikell, Dr. Sandy Adsett, And also Dr. David Butts. But before we get to that story, let's look at the latest pito pito kwarere o te wā. Mōre nei he ka mā, hei te rangi nei, tuki atu ai ngā kapa wāhine o Ngāti Pro East Coast, me Turanga Nui a Kiwa, mō te whutupōro, ki konei ki Turanga Nui a Kiwa. Ki te Oval, hei te haurua I te tekau marua karaka tuki ai hamo te rangi ki Turanga Wāhine. E mohi ana tātou ko te wikitoria te hiahia o ngā kapa e rua nei. Ki Turanga Nui a Kiwa nei, hei te rāmere e tū mai nei, tau mai ai te kaupapa pukukata e kia nei ko tainapu. Ko te katoa tēnei kaupapa nei ka whakahaere hea ki te reo Māori. Ki Lawson Field Theatre, whakahaere te ai te kaupapa, he waiata, he kōrero tēne, ka tau mai hoki ngā kai kōrero pēnei a tāmati wāka, ki te kauhau o tira ki te whakakata, I te whakamiringa. Ki kahungunu, kua puta atu te reo pōhere ki te pariha o te awa o te atua. He karakia ka tū ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taonga hei a pōpō hei te iwa karaka I te ata. Me he pātai a koutou whakapā atu kia Rick Huata, Mārunga Pukamata. A ka te koiranga kōrero o te wā. He whare maihi tū ki roto I te pātū watawata, he tohu no te rangatira. A carved house standing inside a fortified pā is the mark of a chief. Now this proverbial response uttered by local Ngāti Maru chief Taharako encapsulates the essence of the tāonga Māori collection housed and cared for at the museum for the future benefit of all, and it continues to connect. Reimagining Museums is a forum hosted recently by Te Tairāwhiti Museum, which featured a panel of experts looking to the future of our taonga and what it might look like. Kia te tiro ake tātou. Ko te kaupapa ia o tēnei pō ara Reimagining Museums, he kaupapa tērā I toko ake I te mea I tēnei tau, te tau whakamaharatanga whā te kautau ki muri, ara ko te Māori tērā, I horapa tōna rongo ki ngā whare taonga o te ao. Ko te hononga o te whare taonga nei, te whare taonga o te Tairawhiti, ki tērā whakakite ngā nui whakaharahara o te Māori, he kohinga taonga, e manaaki tiana e te whare taonga o te Tairawhiti, I haere hei tautoko I taua whakakitenga. Ko te hunga I whiriwhiri hia hei kai kōrero, kua atu I tēnei momo tangata, I tēnei pukenga, I tēnei mātanga toi, ia Sandy, o tira me etahi tāngata tohunga oroto I ngā mahi whare taonga, kua whai wāhi ki te Māori, o tira e whai wāhi tonu ana ki roto I ēnei momo whakahaerenga whare taonga. One of the legacies then of Te Māori was a recognition that conservation was something that Māori could be involved. The reawakening that Papa Sandy talked about with Te Māori also was that acknowledgement of that connection a wairua and that recognition by institutions of that. So to me, that's the legacy of Te Māori, is it really acknowledged that the taonga, how bad museums were and the real living connections that our people and First Nation Indigenous people have with their taonga. Nā ka toko ake te pātai, whā te kautau ki muri ko te Māori, I ēnei rā he hata tātou tirohanga whakamua mo te apōpōtanga o ngā whare taonga I Aotearoa nei. Where to in the future? Let's be bold, and it's for us to make those decisions. Yes, it might be with museums and galleries, it might not be. Hopefully it's with and beside. Just thinking about reimagining the museum, what if the museums that are already here
become the whare tāonga. So whare tāonga to me looks something like it's wairuatanga led, it's mātauranga driven. So mana whenua drive the policies, mana whenua drive the exhibition program. He aha te rerekētanga o tēnei mea te museum, me tēnei mea te whare tāonga. Wa noho ko te ao Māori ki muri I te karahe, kua whakaro te hunga manuhiri, kuhu mai ki ērā momo whare museum, he iwi mate tēnei. Engari, ko te whare tāonga, ko tōna rerekētanga, ko tōna tauaro, e ki ana, kai te orara wātu, te ao Māori, kai te orara wātu, ngā iwi take. What's the difference between museums and whare tāonga? Museums carry history and traditions. Whare tāonga have the great opportunity to develop in your own way, to take whatever's necessary to suit your own needs. Us as a culture is the language of Aotearoa. That's what we can say. Some people are in a position to move now and take the opportunity to create whare tāonga. For some people, it'll take a lot longer. And if you have that value and that belief in the arts, culture and creativity, then places like this, are crucial. Nā reira, me pēhea tātou e tahuri ai tēnei whakaro museums kia noho mai hei whare tāonga, e ora ai a tātou tāonga, ona mata, ina mata, ana mata, haere ake nei, hei painga mātai tamariki mokopuna. Te rangatira hoki o ngā whakaaro. Now, coming up tomorrow, our pōpō on Kapu Tairawhiti, we feature a new sport new to me. It's called pickleball. Yep, and it was new to the person that we're focusing on 15 months ago, but now she's made the New Zealand team. Eki. Amazing, eh? But until then... E te ti, e te tā, hei kona!